marikrik na Gawana Nawat di daway waray tsansakan sika Maminsan magmaga Nanlayat ko ay marikrik na paraan sika Ngamamok kiti ay kaman Magay namnama Dan kaman kasan talaw ay may lilay sundaya Sigay uyak laylay Gemadak amun usak entumet laeng Mangidaw tamsin layad mo Nung salamat tansik ay esay sidong ko La 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 Magadi ay mamaga Inamag kumet kabalak ngampulos magay mabalina Anak amu anak laiden si alat aku maha Ngemamuk medkit di ay keman Magay namnama An kaman kesan talaw ay maililay sendaya Sigay uyak laylay Gemadak amun usak entumet laeng Mangidaw tafsin layadmu Ngemsalamatan si ay esay sidongko La 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 Nauyak lata Sesedan sika Nupulus magay Pamayan malayat ko Nam namam lata kuma Ay sakon di ay say Ang balin ay sidong mo Nandyan pa ba kayo mga chong? Palakpak naman dyan. Palakpak na may kasawang hiyawan. Wish 107.9